janga qatlu ko warede ibnay abil haqiq ɓiɓɓe ɗiɗo wiyeteɗo abil haqiq li naqdi al ahdi sabu firtugol maɓɓe ahdin wala rugmi e hoore ɗañi hadir muahada ngal ɗo ahodal e hoore ndi ahdi tentinan ɗo hop gayyaba suuɗuno ibna ɓiɓɓe ɗiɗo abil haqiq malan jawdi kasiran ɗuɗuni gayban suuɗande walla gayyaba awa gayyaba ɓe suuɗi masakan ko ɗum woni keesuwal fihi no toon malum jawdi o holi e cuɗaari li huyay bun akhtab ko huyay bun akhtaba yeyno ɗum kana huyay laatino ihtamalahu o rondike ɗum maahu wondude e makko ila haybara o addori ɗum haybara hina ujliyati nadir fewndo bani nadir e yaltina madina ɓe bani nadir e yaltina madina kon sayi huyay bun aktaba rondino ɗum addori haybar qala ibnu ishaq maki wa ata ari rasulullahi naɗo allah sallah sallam bi kinanata buni rabi wa ata addoy awa rasulullahi sallah sallam bi kinanata buni rabi nelaɗo addoy weteɗo kinanata buni rabi wa kana latino indahu kaka makko marano kanzu bani nadir ngaluji banu nadir ɗi fa salahu nelaɗo landimo anhu fi ɗin ngaluji fa jaaɗa o yeddi a yakuna ndela o laatto yarifum andi makano nokku kani jawdi mari fa ata ari rajulum gorko min alyahudi yiyaɗo alyahudu ɓen fa qala wi inni min ra'aytu mi i kinanata mi wiweteɗo kinanata on mi yatifu himo jinda bi hadil khariba e nde nokkure yirbunde ɗo kulla gadati bimbire kala nokkure no ɗon ka yani madiji ɗi yantini wiyete khariba yahudujo ari seediti kana ɗo a min miɗo yiya kinanata o andi ka jawdi oni o goɗɗo iwata ɗum miɗo yiya himo wango e sera nokkure no ɗo yirbunde kulla gadatin bimbire kala fa qala rasulullahi naɗo allahumma sallah sallam li kinanata on ande kinanata sani aɗo wimo ara ita yetin in wajadnahu sime yiiti noon ndi jawdi anka indaka kama aktulu kara yon ware qala naam o wi hi fa amara nelaɗo yamiri bil khariba e nden nokkure yirbunode ɗon fa hufirat asa o khreja yaltina min ha mum badu kanzi yoga e ngaluji maɓɓe so masala wotinaɗo andima amma baqiya fi ko lutti kon fa abaw sali an yu addi yawnde jontata ɗum fa dafa hunelaɗo jonni mo ene Zubayr faade Zubayr wa qal nelaɗo wimo azibhu lettumo hatta nastasila ha lannen mana huɓindade ma indahu konno ka makko kon fop fa kana laati Zubayr yaqdahu mo fetto bi zandin ko ɗoni tasande bi sadri ka ɓernde makko hatta ashrafa ala nafsi ha ɓaɗi wonki makko nde mayata adde tasande taw fetto ka ɓernde makko fi wuulo ma dafa hu on saati jonni mo rasulullah ni aɗa allah sallah sallam ila Muhammad bin Maslamata fa daraba onu ga on ɗon taƴi dande makko ne bi Mahmoud bin Salama sabu o wiyeteɗo Mahmoud bin Salama haray wa kana latno Mahmoud bin Salama taw ɗon qutila warama tahta jidar e ley maadi hisne Naim o tata wiyeteɗo Naim ulqiya bugano alay dow makko arraha mana unirgal mana kaaƴe ɗe ɓe unirta ɗen accitana hoore makko o watay kanko estadillu mo ɗuwi ɗowdi bil judrani e man ɗi fama taw ma nelaɗo jonni waɗɗa on wiyete ɗon kin rukanata ɗum yo warma sabu ɗum wa dakara janti ibnul qayyim anna rasulallahi wondenaɗo allah sallah sallam amara o yamirno ɓe qatɗe warde ibnay abil haqiq ɓe ɓiɓɓe ɗiɗo abil haqiq kana laati alladi on i'tarafa qirritiɗo alayhima e dow maɓɓe bi ikhfa il mali suuɗugol jawdi ho on ibnu ammi kinanata ko ɓiɗɗo bappirawo wiyeteɗo kinanata mo yaɗo wari ɗon wa saba dahi rasulullahi naɗo allah sallah sallam safiyata binte huyay bun akhtab o sonnajo eteɗo
Safiya geɗal Huyay bun Akhtab hoorejo Nadir dogunoɗo yana halfinoɗo ɓe jawdi o Huyay bun Akhtab o wa kanat hari o debbo laatino tahta Kinanata bun Abil Haqiq hari ko e ley desal o wiyeteɗo Kinanata bun Abil Haqiq o wonno o mon yaɗo wari ɗo ko on jombuno wa kanat o laatino arusa hari ko joom bajjo hadisa tan keso ahadan hadisatu ahadin awa ko heyɗuɗo ahadi ɓe dukhuli natdede suudu ɓay modi makko o warama ne aɗo dahi sonnajo makko o rinɗinoye mo joom resimo kadi